Өтө чаңы чыгып, жамгыр жаабай, чаң болуп кеткен эле. Мына эми жамгыр жаады. Декабрь айында кыш келди, бирок жамгыры бул жак. Баткен облусу Актурпак айыл аймагы. Аты ушунда коюлуп калыптыр, торговый деп. Торговый базарына келдик. Бул жакта күрөш базарлар. Бул жагында болсо мына. Ушундай. Мына карасаңыздар. Суу болуп кетти, бар жок. Төөлөтү мындай экен. Бияка эмне жаңы төөлөт ушутабы эже? А? Жакшы. Жаңы төөлөт булат мал базарга келип калып. Кыска жарнамабыздан кийин сиздерге видеону улантабыз. Элегибиз желбиреп 30 сотиктен 2 жер сатылат экен. Документтери бүт бардыгы жайында. Кадамжай району Актурпак айыл аймагы Жаштылек айылынын арканы билесиздер, аркадан бир аз эле жүргөндө 5 мүнөт ичкерде теп-тегиз жер мына караңыздар, суунун башы ошол үйдөн башталып, бул жагы болсо жакындап көрсөтөйүн, ошол агыл бүткөн жер мына кырын көрдүңүздөр, кырындай бүткөн жер. Ошол жерде болсо мына караңыздар, гиляс бак, граница болсо аз көрсөтөйүн. Мына ушу гилястын кыры ошол бетон бүткөн жерден, мына бетон дубал бүткөн жерден ошондо мына гилястар кетет экен. Эки адам эки бөлүп алсачы, бул жагы дагы өзүнчө сатылат. 3 миллион сом баасы кеми бар. Бул жагыда дагы мына бетон дубал куюлган багын. Нар жакта ошол теректерден башталат. Мына теп-тегиз жер, мына теректерденчи 3 миллион сом кеми бар. Төмөндөгү номерлерге чалып алып коюңуздар, жер издегендер мына сонун жардамы. Кызыл китеби бар, документтер бүт бар жайында, талаш тартышта эмес. Мына аластар үй салып жашай бересиздер. Мына бетон коюп коюптур. Чалыңыздар. Кыштын күнү саат 9 болду. Базар бүтүп калдыбы десем, эми кызып, эми башталат экен. Бул жакта караңыздар. Охо, мына мал көп. Мынакей базар. Жүрүңүздөр эми базардан, эшигинен кирели. Тротуар кылып коюптур. Мынтип буттары лай болбоштугу үчүн. Мына цемент забор кылыптыр. Мына көптөн бери көрөлектерге ассаламу алейкум аксакал. Мына мындай чоң навес кылып койгон, мына караңыздар. Ой, ички базар деп. Ака танып калды мени. Ака, ассаламу алейкум. Тарт дейт мына. 5 жыл алдың. Мени тартпа дешет эле. Мына кояндар. Мына базар кире беришин аңлап коюшту. Жагы менен кирет экен, караңыздар, бул жагы менен чыгат. Иштегендерге рахмат мына. Ассаламу алейкум. Канча калдыңыз? 21 миңге, а? Той калып кеттас. Насыксы мына киргенде эле сурадык, 21 миңге алыныптыр мына кочкор. Айдан каттуу. Кормогуз кебейт акамда, караңыздар. Молдан алыс экендиги билинип турат. Мына четтен баштайлычы. Ассаламу алейкум. Эчкилериңиз канчадан? Канча деткен мына? Канча улактар ака? Буну канча дейсиз? 18 кабы дейм. Акам канчага сурап атат? 15. Жакшы, сүйлөшө бериңиздер. Кочкор экен, а? Жакшы, козу кочкор экен мына. 18 миң дейт, мына шуну. Жан баштары. 15 миңге сурап жатат. 18 кеми барды мына. Чырайлуу мына кочкорлор кетти. Макей. Домула канчадан кочкорлоруңуз? Канчадан ака? YouTube'га 30'dan. Өзүбүздүн жайдары кочкорлору мына кармап көрүп атат. 30 миңден экен. YouTube'га эле коркпоң. Корус-барус жокпуш кылып эч кимден? Болду. Жанамат корзум бар ама. Коркпоңуздар, ассаламу алейкум, коркпоңуздар. Балчыллаган шундай балчыктай келдик мына. Койлор канчадан? Кочкоруң ака бул? Канча соолуктар?
16 bin kemi var dedi. 16 bin kemi var ekan mana. Uzun ekan mana, so'liq. Qo'ylar ekan narxlari, ha? Qanchadan qo'chqor qo'ylar? 20 mingdan kemi bor dedi. Okey. Mana qarangizlar. Qo'chqorlar. Mayli, bozoringiz bersin, ha? Mo'tib o'tibdi kiyib kelingizlar, mana akam o'xshab chapandı kiyib, menga o'xshab bitib jasanib olmay, ko'rdingizlarmi? Mal bozorga kelib yurgan odam biladi. Qancha qo'chqoringiz aka? Qo'chqor emas, so'liq bu. So'liq qancha? 9 bin qildi. Yaxshi qilib boqqan ekan, qarangizlar, je so'liq emas, je qo'chqor emas, bunday ayirmasi yo'q. Biroq bo'g'oz ekan bu. 19 ming kemi bor dedi mana. Mal ko'p kelibdir bugun bozorga mallar. Qo'zilardan so'raylik. Qo'zilar qanchadan aka? Qanchadan bo'ldi? 15 dan so'rashdi, ha? 15 dan. Ha, irg'achi bular. Qo'chqorlar ekan. 15 mingdan ekan mana. Aytilishi 15 ming so'mdan ekan. 9200 so'rab o'tgan mana kichinakaydi. 9200. O'tib ketayinchi aka. O'tib ketaylikchi. Qo'ylar va kablar? Qanchadan bo'ldi? Ko'tarilgan bu? 15-700. 15.700 ga boribdir mana qo'ylar ekan. 4 tish ba? 4 tish ekan mana 15 ming. Buna muyuzi Qo'chqorda oldiga keldi, qarangizlar. Qancha bo'ldi shu aka? Qancha? Qo'zi. Aytilish, ha? Surashdi bir. Ne, 19 mingga so'ralib turma. Susbaymi? Yo'q. Ha, qarasangizlar, qo'zi ekan bu. Jonivor, muyuzi qarangizlar. To'y echkiga o'xshash ekan. Qara, bozor qayerdasin? Bozoringiz bersin, ha? Bozoringiz bersin aka. Bilchildagan. Ana angor echkilarni oldiga keldik emi. Ha, janir. Angor echki. Ya bu angor echki kimden? Qanchada tat? Ayt. Chiqaryapman. Katta qalan chiqaryapman. Ana. Qancha bo'ldi? 6,5 dedi. Ulağa bula. Bo'g'oz ekan ha echki. Yo'q, so'ra. Echki jona chonayib turadi. Qorinda. Ha, qorin. Ichida turgan. 6,5 ming. Siz sotuvchi va buljoq oluvchi. Bilib qoldim men da, ko'rdingizlarmi? Bozoringizlarni bersin. 6,5 mingga soda bo'ldi deyapman aka. Uloqlar qanchadan bo'ldi aka? Keng bir qarang, suylash o'yla. Kishi uyaladi. Suylang. Qanchadan bo'ldi? 10 ming o'tadi. 10 ming ekoni. Yaxshi. Tetiri qaravay, beroq qarab turing, duvalda qarasangiz soda yurmaydi-da. Mana uloqlar ekan. Uloqlar ekan, mana 10 ming ekan aytilishi. Yaxshi. Buna qarangizlar, qattar baylab qo'yibdir mana. Sizga qarashdi bular? Buni ko'rib qo'ygan patsvet bo'ldi. Patsvet qilib mana. Patsvet qilib birga tortib qo'yibdir. Yo'q, qopdi ekan bu. Bo'ladi. Qancha ekan bu yerda? Hozir. Öndü aylaymağından keliptir mana şu lakay öz alıp keliptir. 14 başa bardı qırğaçı ulaqtar. Echkiler oy keçiresizler mana. 14 baş. Qanchadan hem aytılışı? 10 mingdan o'tadi. 10 mingdan kemi bor mana. Dagı uyda köpmü? Telefon nomer aytib qo'yingiz qalasangiz. Telefondan da satib berasiz. Ha, keragi yo'q ekan mayli. Çalışıp olib böyle havaya ile so'rayverganlar boshda o'rtatsa, o'shunta o'shuning uchun keragi yo'q deb qolishgan. Qarmab ko'rdi. 14 baş ekan, 10 mingdan kemi bor deb mana echkilar. Mana qarangizlar. Sonu mana. Bozor. Novesini astidagi yaxshi qo'ylar bor ekan ha. Akalar o'shulon bildingizlarmi? No, qo'ylardi. Ya. Qo'ylar ular kishilargilar, ular kishilarga. Buna cho'ng yaxshi qo'ylar ekan-da. Ya buna yaxshi qo'ylaringiz qanchadan aka aytilish bahsi?
Ye, kirib olibsiz go siz ichiga. 25 lira koyar. Sotib berasiz de hozir. 25 lira. 25 dan ekan ha. 25 dan ekan. Cho'ng qo'ylar ekan qarangizlar. Pişman. 25 dan ekan. Pichmalar ekan ha? Ha, kechirasiz. Pichmalar ekan. 25 mingdan. Elder to'ptolgan yerga kelaveramiz da bizda qiziqib. Qo'yib ekan bular aka? Ha? Qo'yib ekan bular? Qaysini so'rayapsizlar? Biz ana so'radik. Ana qara. Qarana. Qara. Qanchadan o'tadi shuni? 20 ming kam bo'ladi. Men siz tartgan jo'qmi necha? Qo'rqmang, men qo'rqasan. YouTube'ga tortib YouTube bu. YouTube'ga tortib. Bozlari qanchadan deydi? Ketaylik. Bozlari qanchadan deydi? Qana qarmoqcha? 22 deydi. 22 mingdan ekan, 20 ming. Qana qarmoq qaysini tandadingiz? Mana akam tandapti. Bu irg'achi-mi? Che qo'chqor bu. Ha? Bu irg'achi-mi? Irg'achi ekan mana 20 da o'tadi ekan shuni. Shuni 20 deb to'y. Kami bor-da ham, ha? 20 kam bor. Qanchaga so'rayapsiz? Ejemon, ha, de adashdan. Quyruğu yaxshi ekanda Bordi irg'achi ekan mana, qo'yrug'i yaxshi. Bu qo'chqor ekan. Mana. Mana, shuni. Qancha aytilishi shuni? Şunu 17'ye veriyorum da vereceğim. Mana ekan mana 17. Yaxshilar 17. Bozoringizlar bersin. 17. Assalomu alaykum. Qo'ylar qanchadan aka? Nasıl dele 30 bu var, 20 var. Ana kattasi bo'zi mana. Mana shu jaqdi mana. 30 ha? 30 mingdan kemi bor ekan. 25-30 dan ekan mana qo'ylar. Uzun qo'ylar ekan. Mana ko'rdi o'tadi mana. Şerikler yaxshi sotib oldingiz hamda. 25 yerda sotdi. 25. Bu jag'ында bo'lsa mana akamiz ekan mana qo'shqo'l. Assalomu alaykum. Bular nimalar-mi? Yandex, Sberbank. Supermarket. Ha, Sbermarket. Qo'shqorlar ekan ortiq. Qo'chqorlar, 4 ta qo'chqor, 2 ta irg'ach. Qanchadan so'rashdi qo'shqorlaringizni? Irg'achlarni 15 mingdan so'radi. Ha, Bularda jo'lik 18 dan so'radi. Jo'lik 18 dan, ha? Jo'lik 18 dan. Ko'tarilib qoptir, ha? Ko'tarilib qoldi. Bu yilgi qo'shqorlarda Bu bu? qo'chqorlar 6 oylik qo'chqorlar. Ha, yaxshimi, bozoringiz 6 bersin. oylik qo'zlar, irg'ach. Narxda juni olinganlar, ha? Kino olingan. Yaxshi qo'shqorlar ekan, urug'i qarang to'g'anlar mana. Yaqinlatib ko'rsatay. Mana. 18 dedingiz, ha? 18 dan so'radi, bergan jo'qmiz. Ha, yaxshi. Paroda boshqacha ekanda. Arada boshqacha. Aralash. Bozoringiz bersin, ha? Tak, paroda boshqacha ekan, nima? Qadamjoy media. Ha, shu kirib ko'ringiz. Akam zontikni tag'ib jirg'ab turman, qarangizlar. Bu yerda Жаңа birov cho'ng qo'chqorni qarab turadi. Tasavvurga qaqa ketib qoldi. Birov. O'sha yerda turadilar. Mana bu tug'anlar ikki tish qo'ylar ekan mana. Qancha dedi shuni? 32,5 ming ketdi bir qo'ys. Mana olsa 32,5 mingga ketibdir mana. Tushunib qo'yaveringizlar. Ikki tish qo'ylar. 32,5 mingdan. Sizdagida qo'ylar ekan, ha? So'liqlarda. Qanchadan bo'ldi bular? 20dan so'radi berdim. Tartib qo'ying. 20 dan bo'lib tur mana. 1 Jo, 1 2 3 4 5 6 ekan, ha? Ha, yaxshi. So'liqlar ekan. 20 dan so'raldi berilyapti. Bozoringiz bersin. Tak, javob qo'shqor qayoqqa ketdimi? Va dadildir qo'shqor ko'rib olmaydi. Assalomu alaykum. Qanchaga bordi aka shu qo'shqor? 24 mingga. 24 mingga bor. Pro ichida tag'i yaxshi qo'chqorlar bor ekan. Shu sotilib aka. Qanchaga ketdi shu? Qanchaga ketdi aka shu? 58'ge. Eko, ha? Qancha tish bular? Ha, 6 tish ekan mana. Uzun qo'ylar ekan. Kechirasiz. Tinch. Ha, jondan ko'rsataymi? Uzun qo'ylar ekan, ha? Siz oldingizmi?
Yok biz aldık bunu. Ha, siz aldınız mı? Ha, yaxşı, nasip qilsin ha. 29 oldu. Ha, nasip qilsin. Narxısı ha? Eko, jölük. Ha, eko jölük Pişmaken. 29'dan. Tartaşım mı? Ha, yaxşı mınake mana jölük. Kichik qarаңғы bo'lib qolib, videom ham kichkina bo'lib mayli bo'laveradi. Shu oqsoqol olib kelibdir mana Dilqon aka. Bular ham sizga qarashdimi? Nasıl va? 4 tava. Ha, yaxshi. So'liqlar mana 33,5 mingdan sotilib turibdi. Qarangizlar, cho'ng qo'ylar ekan mana. Bozor. Bozorda qiziqlar. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүнөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Иш убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер: метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Байковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз.